Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Senghenyo Trap Integrated Territorial Organization hagakhat artarik ubnai naitung arajar arpuway kala IT de dorkhas ha menteri rang ba jong kajela Konrad Sangma ban pensngo halor ka mat jingdawa ba ka sarkar ka dei ban penjelan ye karta thongkam hado sapo arsnam ya ki samla khasi ba jantia khnam bakinam do ya kinokino ki kam ha kishnat trai kam jong ka sarkar Haga jingya keren bat kilat pathai khubor Presiden Jong Kaseng uba danbok dekhar uliyatho bagani ka jingdawa ban penjelan ye karta jong ki samla trai jilla hakikam sarkar kalong halor ka nongrim babon ki khon samla trai jilla kila do ye ki babon ki kam sarkar namar bakarta wat kam ka jong ki kala syukut no tang namar ka jingpen slam jong ka sarkar ban penbena ye ki kam ki balaj ha kino ki office trai kam Mentah sengingi nak Senghenyo Trap Integrated Territorial Organization. Nilawan yang kentu yo Chief Minister Menteri Rang Bakdo. Halor ke kam ban penjelan rene ban jaga extend yang kena upper age limit yang kena tap kam tap jam. Ba ngilai kajing postpone ba kajing delay yang kena thungkam thung jam ru kalak pois ki bokot ya kene ki rukom thungkam tengi de halor kene ka nongrem mi phak da ka wei ka memo seko government khnang ba kan wat gilat klinti khnang ba kini ki khna samla jungi kinum yado kene ka kam gajam te nakalian jung uru laong ba katkum ka jingdawa jungi dawa hadu sau puari ki SCST te mo nakalian jung uang ba hadu lai punyo kidang sungukin sungudang yahap bat kata ruang ba kin sekran halor kene ka phang bat kendala yo ya ka konsen ka majority te salah menteri kam ya kan ka jingdawa bi kami claim ai assurance e suang ba khod ya ka committee bat ka kinse kran halor ni ka Hagani ka jo hi ka sngi ka seng kala dawaru ya ka sarkar bakadai ban kentiu kerdanno ya ka laskain CNRD block sha ka civil subdivision bat badai ban I CNRD block no ya ka namdong namar bakini gishnong ki badan shakithan khaput kin yo lem ya ka roy ka par bat ka bit ka biang dewa jur no CM yang jongi ka New Trip Integrated Territorial Organization Jante Hills mentaga sngi ngi ban smith ya memorandum how Chief Minister Badan Burom Jong Jela Jongi memorandum Smith bagi pengkenmau ya kawai naga long pending issue apa district Jongi kata kedai ka bajadai bat ka upgradation ya galasken CNRD block chaga civil subdivision kumbang itip kene ka civil sub kene ka lasken block kedai kawai ni block ka barim tam apa ka district Jongi kumta ni kaleng Jongi ni pengkenmau biang how Chief Minister bala dalam kumno kidai ru ban ai ban penyo ya ke civil subdivision kapo lasken CNRD block tas kabai ru ni pengkema yo Chief Minister ba hagisnam arjar khat ar ni khat lai kadon proposal nagaliang ke government ru ban grid no sagawai ke CNRD block ha ka that lasken kum division ya ke that lasken block ha ke chnong namdong namar kum bagalong kini ke thalas kim blok kolong kawai nagi blok kebayar gidon gidong song gidon kisnong ang to hadu si ladangam bakla gidon kumba sispa lapio tuli kisnong plus gidang don kisnong bat kadai ru kawai ke jeka ke ba yejan berkini ki blok bon ini ki than bordar jungi kumta nagal yang jungi idon kam namar ke population ru kini ke thalas kim blok gidon kumba kat kum ke sensus nong snem arja khatwai kidon hadu silak lapio plus kibriu ke basong sinong tu thalas kin block kumtangi kin tu UCM mana galiang sarkar tu kisnam ki ma bi la dep one bad inspection ki jekan dong sidong ban galiang ke sinong nam dong ru kal dep ai ke jeka babiang ban grid no ye ke block hapo nam dong exmin unsepet ha unsai khot gi meeting ban ikren hor dei bat kini pun bro artli ki jing dua jungi Nagaliang jungi yang bisa yo kita kijungkulat sarkar barobor isu under process hendrai nagaliang jungi kung beseng hi namar kini kinong timat ki bakta ngiyo balai kejia ki jaka bordar jungi hidukan ni namar ki development nagaliang sarkar kimla ban pempoi segitu gibriu ke besya desa si bordar area
kata ngi dewa jur no CM bau dai ban krit gini blok ba civil subdivision mar gini borok ki ceka ki hap apok blok 1 kenang ba ki bru ki janno ba ki fisor ki yo no kita ki development nepok jong ke state jongi mar kumbang I mata ka sam chuan approach kadai ni gini ki daw ba approach ba ki ceka ngi dai ni gini ki daw bagi bru sarkar jongi ki kimdon ki jingi jan ba ki to ki bru jongi bo chong si khap put ki thai khap put